Bismillahirrahmanirrahim. Ulu yaratuvchumuz Allah Taalaga cheksiz maqtov, daqtov olsun. Alemi bizdin başçımız, süyüklü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Taala'nın salamları, salavatları olsun. Hurmatlı görücüler, biz bununki beribizde Allah Taala'nın en uluk isimlerinden bolgan Allah, Al-İlah Arapçası degen Allah Taala'nın ismi turasında söz kılganmiz. Anın manisi, anın bizden yaşaşımızga bergen tasiri turasında söz kılganmiz. Bugünkü beribizde Allah Taala'nın dağı bir ulu isimlerinden biri Ar-Rab. Kur'an-ı Kerim'in birinci ayetlerinde gelgendey Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Alamların Rabbisi olgan degen Allah Taala'nın Rabbi, Ar-Rab degen Allah Taala'nın ismi turasında söz kılabız. Ar-Rab, Rab degendin manisi tarbiyacı, til degen manisi. Bir neseni azazdan toluktap baruçu bol eseptelet. Alemi şeriattagı manisi Allah Taala'nın sıyınuğa tatıktı bolgan zat, padişah, başkaruçu, tarbiyacı deb aytılат. Bul ısımdın manisi öte çoğun bolgonduktan Kur'an-ı Kerim'de bir nece ayetlarda gelir. Özgöçü Allah Taala'ga jalbarıp Allah Taala'dan suraganda, Allah Taala'ga dua kılganda köp kijelerde aytılат. Sebebi bul alımlardan aytışınca Ar-Rab degen Allah degen ısımda ile içine köptögen Allah Taala'nın ısımlarını kamtagan ısım bolup eseptelet. Oşonduktan bul ısımdın alımlardan, andan burun peygamberlerden aldığında manisi çoğun jana çoğun darajalı bolgonduktan Allah Taala'ga kayrılganda uşul ya Rabbi Rabbana deb Allah Taala'ga kayrılışkan. Oşol ayetlerden birini de tutsak, ayette Allah Taala ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunanna minel khasirin. O bizden Rabbimiz, yaratuvchumuz, padişahımız. Biz özümüzge özümüz zulümdük kılıp koyduk, günahlarda kıldık. Eğer de bizden günahlarımızı keçirbersen, özün adaymı kılbasan, biz ziyan tartuvçulardan bolup kalabız. Özün bizden günahımızı keçirgen dep Rabbana dep Allah Taala'ga kayrılıp жатат. Dağı başka bir ayette Musa aleyhisselam dağın şunday duada kayırlat. Rabbi inni lima anzalta ileyye min hayrin fakir. O menin Rabbim, o menin tarbiyalaçum, o menin yaratuvchum. Sen mağa bergen жақшылықтардан, nematlardan men alыс bolup kaldım. Kembagal bolup kaldım, kedey bolup kaldım dep Allah Taala'ga özünün kemçildigini moyununa alıp Allah Taala'ga Rabbi dep kayrılıp жатат. Alemi İbrahim aleyhisselam duasında bunlar deyip Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. O menin Rabbim, menin ata-enemi momundardı kıyamet gün bolgonda alardın günölerini keçire gör dep İbrahim aleyhisselamdagın Allah Taala'ga kayrılganda Rabbana dep kayrılıp жатат. Demek bul peygamberler Allah Taala'ga kayrılganda uşul ısımды aytıp kayrılışkan. Demek bul ısım çoğun manige eye. Biz dagın buğa amal kılganda, Allah Taala'ga dua kılganda uşul ısımlar menen Allah Taala'ga kayrılsak, Allah Taala bizden duamızды kabul kılat. Dağı başka bir ayette ve qur rabbi a'udhu bike min hamazatiş şeyatin. O Allah'ım deb Allah Taala kayrılgın dedi. Men şeytandan azgırusundan, anın bolgan jamanlıklarından saktanu suraymen deb Rabbi deb kayrılgın deb Allah Taala özü buyruk kılıp жатат. Kur'an-ı Kerim'de uşul
ысым Раб деген ысым 900 жол ескертті Құран-ы Керимде. 900 жол. Демек, Құран-ы Керимде ушунчалык көп келгендиги бұл ысымдын чоң мааниге ээ экендигине далалат кылат. Кебеги алында, кебеги сахабалардагы ушул Ар-Раб деген, я Рабби деп Алла Таала кайрылуудагы ушул ысымды дагы Алла Тааланын эң улуу ысымдарына деп айтышкан. Эми Алла Тааланын инсанды бул жаратылышты тарбиялоосу, кароосу эки түрлүү. Биринчиси жалпы махлукаттардын бардыгына, инсанды, жан-жаныбарларды, бул аламдын жүрүшү бардыгыны Алла Таала өзү тарбиялап, оңдоп, аларга рызкы берип, өзү башкарып турат. Ал эми өзгөчө башкаргандыгы дагы бир өзгөчө тарбиялагандыгы жакшы адамдарды туура жолго баштап, алардын жүрөктөрүн оңдоп, аларга ийгиликтерди берип, алардын рухтарын оңдотуп, имандарын көтөрүп, ийгиликтерге жетелеп, ийгиликтерге баштап, момун, мусулман, такуу адамдарды өзгөчө тарбиялап турат экен Алла Таала. Барыбызды ошентип Алла Таала өзүнүн өзгөчө тарбиясына алган болсун. Демек, бардык жаратылыш, бардык махлукаттар Алла Тааланын өзүнүн тарбиясынын астында. Башында, Құран-ы Керимдин башында Алхамдулиллахи Rabbil Аламин деп башталганда эле жаратылыштын баары, инсандын баары кайрадан тирилип, бейишке киргенден кийин дагы эң акыркы айта турган сөздөрү Алхамдулиллахи Rabbil Аламин. Мактоолордун баары аламдардын Роббиси болгон Алла Таалага болсун деп айтышат экен эң акыркы сөздөрү. Алла Тааланын бул тарбиячы, жаратуучу деген ысмы Алла Тааланын башка жаратылыш инсандан кемчиликтүү заттардан аруу экендигине далалат кылат. Алла Таала тарбиясында, башкаруусунда эч кандай адилетсиздик, туруксуздук тарбия болбойт, башкаруу болбойт. Алла Тааланыкы чексиз, толук жана кемчиликсиз. Алла Тааланын тарбиялоосу, Алла Тааланын башкаруусу эч кандай инсандын кемчилигине окшобойт. Аруу жана таза. Ошон үчүн аяттарда Бисмиллахир-рахманир-рахим Фасаббих бисми роббикал азим. Алла Тааланын улуу ысымдары менен аны улуктагын, аруулагын деп Ар-Раб деген Алла Тааланын ысымыны улук деп сыпаттап келет. Алла Тааланын бул ысмы Куран-ы Керимде келгенде көпчүлүк жерлерде жаратуучу, тарбиячы деген ысмы өзгөчө мааниге ээ болгондуктан көбүнчө бул ысымдын жанында дагы бир Алла Тааланын башка бир ысмы келет. Ал анын ырайымдуу деген ысмы. Көбүнчө ушундай келет экен. Караңыздар. Куран-ы Керимде Роббис самавати вал арди ва ма байнахума ал-азизул гаффар. Асмандардын, жерлердин Роббиси болгон жана анын ортосунда дагы бардык жаратылыштын Роббиси болгон иззаттуу жана кечиримдүү Алла Таала деп, Алла Тааланын Раб деген ысмы менен ушул кечиримдүү, мээримдүү деген сыпаты дагы бирге келет экен. Дагы бир өзгөчөлүгү Раб деген ысым менен Карим, берешен деген ысымы дагы бирге келет экен. Я айюхал инсану ма гаррака би раббикал карим. Берешендиги өтө кенен болгон Раббиңе анын айткандын кылбай чектен чыгып кетишиңе эмне себеп болду деп инсанга кайрылганда анын Алла Тааланын Раб деген ысымы менен Карим, берешен деген ысымы дагы бирге келди. Эми бул Алла Тааланын ушул ысымдарын билгенден кийин бизге берген таасири, пайдасы кандай? Тарбиячы, жаратуучу деген Алла Тааланын ысымына камтыйт бул.
Demek insan özünün kulçuluğunu bilip, özünün kulluğunu bilip, Allah Taala'nın ulukluğunu, ulu tarbiyatçı, ulu jaratıcı ekenligini bilip, insan özünün alsızlığını bilip, özünün boyuna yüktülüğün ibadatını kılıp, Allah Taala'nın aytkanını kılıp, Allah Taala'nın buyurgan neselerini atkarış gerek eken. Jana Allah Taala'nın tarbiyatçı degen ısmında köp mani жаткандыктан Allah Taala'nın insanlarga, jaratılışka bolgan tarbiyasında hiç kanday kemçilik bolbogonduktan insan dagı bu neşeden sabak alış gerek eken. Anın kol astında bolgan neslerge tarbiya bergende uşul ısım Allah Taala'nın ısımından үлgü alıp жақсы tarbiya beriş gerek eken. Bala çakasına, üy bülösünü, жануарларды караса дагы аларга зулумдук кылбастан, адилеттүүлүк менен Allah Taala'nın Rab деген ысмы, мейримдүү деген ысмынан көпчүлүк кезде бирге келгендей, tarbiya берүүчү адам ырайымдуу, мейримдүү, берешен болуш керек экен. Allah Taala'га сурап кайрылганда жана пайгамбарлар кайтар Allah Taala'га пайгамбарлар Allah Taala'ga дуа кылып кайрылгандай дуасында Rabbana o menin Rabbim деп ушул ысымдарды айтып Allah Taala'ga кайрылыш керек экен. Allah Taala'm барыбыздын дуаларыбызды кабыл алган болсун жана ар бирибиз тарбия бергенде ырайымдуу, мейримдүү, берешен болуп Allah Taala'нын ушул сыпатынан, ушул ысымынан сабак алып, ар дайым өзүбүздүн кулчулугубузду билип, Allah Taala'nын буйруктарыны аткарганга насип кылган болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.